Best Collection Channel clear tu ta chi bai vek ole tun thuma chuan US induna longlian Gerald R Ford chanchin karon tar lang don ani kumsang ni parukani a US President Boral ta Gerald R Ford chu alathi ho lo mai Virginia Senator John Warner chuan US longlian airfield kal thei siam tur bil chu Senate apulut ta a aircraft carrier lian ber tur US President Louis Gerald R Ford a ming choi tur chu October ni som pasari sang hi le paruk khan George W.H. Bush chuan ming a zian han ta ani January ni thum sang ni parukani a Khatila United States Secretary of Defense Donald Rumsfeld chuan aircraft carrier ming tur chu US President Louis Gerald R Ford a choi moinan a ming putirin Gerald R Ford ani tur thu ron puang vele ta boka Gerald R Ford a boral ma khan a chenna Rancho Mirasa US Secretary of Defense hian lompuina ni pa fomin avaril nge ani siamani ta September ni som sang ni pariat ani a US Navy tele longlian siam tu Northrop Grumman shipbuilding ta chuan Newport News Virginia dollar tluk le ding on khat point pakhat in remna an siam ta ani November ni som pali sang ni pakwa khan hemi siam tur hian lungphum ani a Gerald R Ford of Fano Susan Ford Bells in lunga phum ani a siam na tran ngal ni in mi singkhat sang kwa te chu an bor ngal char mai ani na thok tu mi singkhat sang kwa rualin an han tho tak so wa chuan an thok sot vio mai April ni kwa sang ni som pathum mani chuan along chuat zol thona tum hun kong chu siam zo ani a along chunglam te po khoi zo ani chhota ani aru rel za som kwa paruk chu an zauta thakhat vela liam le a me ni sare sang ni le som pathuma chuan aru rel lian le rong am za chu zo felani ta a ma se rong hnoi le a chei moi na te long nun na peturin electric le radar le khol rang vo alangai don ani he long lian nor kal tu a khol pui chu October ni thum sang ni som pathuma vo ani le ta a he amulep ver hi kg sing thum arit ni in alai hol tlangin fit som ni le in chi som pakhat lai lian ani boka hemi vo tur ringot po hian long hnoi lama thlasom lai hunan mangani November ni kwa sang ni som pathuma chuan President Gerald Ford of Fano Susan Ford Bells howin American sparkling wine ne na lomte a han ni le te a sang ni som pathuman siam dona a siam na tur sum ro man a in za som ni la in an mang tam ta chu dollar tluk le ding on som pan hi point pariat lai ani Chief of Naval Operation Jonathan Greenard chuan a siam hun ti khotlai ani wangte in akara hun tam takatla a sum hlutna lo tlak niam man wangin sum hi tam lo theilo ani ati hun akal chho zela toy hnum ngai le thom ngai le siam bel ngai an mu chho zela raldo thei tura tir chua hun tura an tia an pe fel le man talo me ni somthum pakhat sang ni le som pasari khan a siam na mun pui Newport News building atangin US Navy te kuta hlan ani a July ni som ni panni sang ni le som pasari khan man thai hon ani ta ani ma se hemi nu hian siam that ngai a oma wangin kaukir le leilok ani a tuna hian US Navy te kuta a om ta me kani a pian mang le ni phung Gerald R Ford class hi USS Nimitz class thak tu ni a siam nan hian US dollar tluk la ding on som pathum lai man ni in Indo longlian siam na na sum sen na sat ber sum sen tam ber na ala ni me kani US hian pakhat mai ni lawin pani an siama avain US dollar tluk la ding on som thum pasari point som thum ni in India paisa chuan tluk la ding on hlir sang ni zaruk som thum panga bor ti na nei chu USS Gerald R Ford pakhat chau hi man me kani a pakhat hi man ani hri lo ani he long lian hian ton nuai khat zo tur angai ani a seizong hi fit sang khat za paruk lai sai ani a professional football field pathum ang chen vel ti na ni chu he long lian a thlona tumna mun hi fit zani somnga paruka thui ani a san zong hi fit zani somnga ni bokani A1B nuclear reactor khol pui mangati kalani a darkar khata kem somnga paruk vela chakin tuipui chunga atol pur thayani mulep vir pali na in kum somnga bor vel raldo thei tur ngai ani a helonga hian navy officer chin rongot po zanga le pariat lai an oma longwi le thlona lam vil tu an va in long na thok zong te nen sangli zanga somthum pakwa an omani
thingtlang in zariat khomi pui zat chu engtik lai point an phumur mur don ti na ni chu ral thuam he long lo om na em chu ral thuam pe pon wang hi ani khomo atanga boruwa ka hmel maka na surface to air missile RIM 162 ESSM te RIM 116 RAM te apai thaya silaya pai jinga phalanx CIWC te M2.50 caliber machine gun te an pai bokani helong liana hian in do thlona somsari panga tanga somsari pariat borvel tumin an thlok chuak theirang bokani aral thuam pai ho hi hanlip se le don tiang RIM 162 ESSM RIM 162 Evolve C Sparrow missile hi longven himna missile ni in thlona tang le long ron suwa samtum missile ho te loka phlatura bunani a he ESSM hi ri aya chaka wing chuakin longron kap chetur missile ron kalpo in poya khoi ma in alo kap tha thei don ani he RIM 162 Evolve C Sparrow missile hi Mark 41 vertical launching system atanga ka chua chi ani a he Mark 41 hi USS Gerald R. Ford mai baka ama zui tu destroyers le frigates ate po bunan ni he ESSM hi mun hlavak lo kap chi ni in US siam chu ani nge he ESSM hi Raytheon ho siam ani a sangkha juka somko pareta siam chu ani KG jani somriata rit ni in fit som pani asai ani a alaya holtlangin inchi somalian ani he missile hian bom KG somthum pakwari ta pai thaya rocket thrui manga wing chu atiar nei in game somnga aya thuya ka phakani ri aya letlia chaka thlok chuakin chu dar kar khata KM sangni zakwa somthum pakwa chakti na ni RIM 116 RAM he RIM 116 rolling airframe missile hi tele zangkhai zo ka siamani a longka chiatna ni mai pialama longron kap chetur cruise missile ronkal lo chu chetura ruwa manani bokani aming ang mai hian aka na tanga aka chu ani chi hian a in throi vir ngala rifle mu ron vir chuak ang deuh hian atum ram panin chak takin aron vir chuak thin ani he missile in throi vir chi hi aka chuana le akhal koina khol MK49 le MK31 launching system atanga ka chule thunun ve an ni a RIM 116 hi sangkhan joko somsari poruk vela an siam chu atran kha ni a Denmark le Germany te tang dunin siam chuakin anuwa he project atang hian Denmark hi a in hnuk doka US Navy chuan he project hi ron zom vele in USR al thom lam siam tu General Dynamics tuna chuan Raytheon tian thak tak hole German ral thom siam tu ho ten ti changklungin an ron siam changkang chhota ani RIM 116 hi mun hlavak lo kap chi ni in US le Germany thodun na tanga siam ani a hetiang RIM 116 pakhat man hi dollar noi som man vel ani India poisa chuan veibel chesari maktadoi khatman borvel ti na ni chu achi hrang siam ani a RIM 116 ri zong hi KG somsari pathum point panga vel ani a sei zong hi fit kwale inches ni asai ni in bom KG somni pali le gram zathuma pai pon thaya kem kwa thuya ka phakani ri aya alet ni achakin akal thaya darkar khata KM sang ni zali somnga chakin awing chuak thei ti na ni chu phalanx CIWC helong liana hian longkana silai lian vuarung mai ani boka missile ron kal le helicopter po ka thlak theina ani bokani General Dynamics Corporation ho siam ani a soito angin General Dynamics hi tuna chuan Raytheon ti a thlak ani to ani he silai hi radar nen tang duna ka chu ani a akap dik fu mai he silai hi US Navy le ram hrang som pani ten an mang meka sangkha jiko somret vela tangkhan man tan ani a Persian Gulf War akhan anlo mangtang kai viau to ani achi hrang siam ni in dollar maktadoi riata tanga dollar maktadoi som pali in kar manan ni ari zong hi KG sanga jasari ani a tun hnaya an siam thar hi KG sang rukzani vela ridani thungani a sei zong hi fit som pangali inchinga ani a asilai dot hi fit nga velani ama in met per thayani a mihring pon an vil thei bokani second khata mu somsari panga a phu chuak mana minute khata mu sangni zanga a phu chuak man ti na ni chu KM thum point panga a hla mi hmelma aswa sam thaya KU ben radar atangle FLIR forward looking infrared anti camera trail tiang manga thunun le vilan ni M2.50 caliber machine gun M2 machine gun M2 Browning machine gun ti te pon an soi thina machine gun rit leng long tak mai ani a
indopui pakhat na top lam khan John Browning chuan a ron dong chuaka lung le motor lai hall thlawna tla hniam deuh te pawh kah thlak nan an lo hmang tawh ani he silai tluka indona hman ngun hi an tam lo mai thei ani chung zinga lar zual ta chu indopui pahnih na Korean indona Falkland indo Vietnam indo Gulf indona te Iraq indona te Afghan indona te le niruk indowa te khan man alo ni to ani he silai hi sangkha zakwa som pariat a siam ni in tuna hian ram hrang som ni chuangin an siam chuak meka ram somnga chuangin an hmang meka ni makta duai thum chuang siam chhuat to ani a keji som thum pariat a rit ani a fit nga le inches nga sai ani bawk ani a barrel hi fit thum bor vela sai ani bawka a chi hrang siam ni in minute khata muzali somnga tanga zaruk inkar phu chuak theite minute khata muzasari somnga le zeret somnga inkar kap chuak mante minute khata musangkhat zani le sangkhat zathum inkar wing chhuat tir theite an omani meter sangkhat zariat a hla ami mel manuk a chat thaya meter sangkhat zariat chu km khat le meter zariat te na ni indolong man tamber khol pui chu Gerald R Ford hi nuclear reactor khol pui manga nunna pek ani a A1B nuclear reactor panhi lai manga ti kalani nuclear reactor manga anti kal US indolong lian masaber ani a Bechtel Corporation ho siam ani nge he company hian US a nuclear plant za somriat hi an khoyani he nuclear reactor hian Gerald R Ford long lian in electric amhan zong hi pe chuaka longnor kaltu mulep lian pali te hi nuclear reactor hian ati vir boka he nuclear reactor A1B omzia hi han soile lokila A hi aircraft carrier tinani a 1 hi hetiang design man masak berani na entirna ni in B hi he reactor siam tu Bechtel ming soina ani a soitongin A1B nuclear reactor panni helonga hian manani a A1B nuclear reactor pakhat hian electric tharhui megawatt zasari a pechuaka chu tui husa manga achakna le ani chi hian megawatt za somni panga aron kai chhodora chu horsepower noi khat singruk sangriat laia chakti na aloni ta ani tichuan longtikal bertu thilvir mulep pali te hi megawatt zani somnga tharuin horsepower noi thum sing thum sangruka siam chuan ati vir ta ani chu uimep takani radar hi helong mit le beng ti ilakan soi sualom lawe spy 3x ben le spy 4s ben bunani a hei hian mel malong le thlona ron kalte lo thli thlai renga misai le mel maron beina tur alo en thli thlain chhun le zan zamin alo vil char mai thina ni tin electromagnetic aircraft launching system chu bunani boka hei hian thlona tum le thlo chua nasa takin apui bokani advanced arresting gear landing system chu helonga hian manani boka thlona ron tum chu thui tlan lawa adin zung theinan electromagnet mangin alo timuangin alo manding thina ni atangkai takzet indo thlona a phur zat le a phur hote he airfield kal thei hian thlona somsari panga tanga somsari pariat a phur thaya somkwa thleng po in a phur thayani chungzinga chuan super hornet te Boeing EA-18 Growler an ti te Grumman C2 Greyhound te Northrop Grumman E2 Hawkeye hi tele Lockheed Martin F-35C Lightning II tele Sikorsky HS-60 Seahawk helicopter tele khaltu amlo thlona drone chi hrang a phur thei bokani aircraft carrier te hian maltlat ngai lawa zuitu ama anga lian thuak ten an toyom zelani Gerald R Ford class a hian CVN-78 hi apui berle ama hruai tu ani a thui hruai long lian thlona phur ve tho USS John F Kennedy le USS Enterprise te USS Doris Miller baka a hmingla phualo ten an zuyanga tin destroyer le frigates te corvettes baka patrol boat ten an zui do ani azui tulian ho zinga hian USS John F Kennedy hi siam zo to ni in USS Enterprise khi la siam zo lo ani a USS Doris le a hmingla phualo khi siam na la tran lo an ni bokani USS Gerald R Ford class mahruai tu CVN-78 chaupo hi heti khopaturu le torhlel omani chuan ama tiat thuak pali le longlai hol ngal zet ten an han zui do mai tur chu khoiramin nge an ti ding thayang le